rona se tšhaile ya 8 o'clock ya re tlo simolla ka tiro ga re simolla ke tla be ke kopa seruti ba tla ba re simollela ka thapelo moruti a re rapele modimo wa rona yo kwa magodimong motlhodi wa legodimo le lefatshe le tsotlhe tse di mo go lona modimo wa rona wa tlhola motho mo setlhanong sa gago go mmaya mo lefatsheng go tla go direla modimo wa rona mesoki e re le mo lelapeng le la palora pheto maballe di yo matla otlhe gore e re ka sebaka se modimo re be re kokwane re na le bona e le ka mo go ratileng wena ko ka maditšhaba re ne re sa itse o ne o itse mabaledi yo matla otlhe rona re di rumiwa fela mo lefatsheng le la gago modimo wa rona ke gona ka mo re reng tsena le rona mo tirelong ye ya motlanka wa gago gore goge go ya kwa pele mabaledi yo matla otlhe go fitlha goroga kwa o mmatlileng teng wena ko ka maditšhaba sala le bana sala le batsadi sala le molekane wa gagwe sala le tshika yotlhe ya gabo mabaledi yo matla otlhe mo morwa rra gagwe modimo o mmopi wa rona re a itse wa rra wa re ke wa lona le rona modimo ra itlhophela go nna wa gago ke gona ka mo modimo re reng re kopa tsotletse mo maineng a mararo ra ra le morwa le moya o boitshepo amen re lebogela thapelo ka mogolo senwelo ke tlo kopa yaanong brass band ge tla be emisa o tla ba re fa matshediso ke rre Justice Pelo a Kgosi ga sena re fa matshediso re senwelo o tla tlo le amogela a le dumedisa sentse ko o nwa metsi brass band baradisi botlhe ba ba leng fano ba ke sa buang gore ke a le acknowledge gore le teng ke re dumelang bagaetsho ka tseno ke fa ke rumilwe gore ke tshedisetse bakgatla le botlhe ba ba itseng Rampho David Mpule Pheto o ememfa nna fa ke dira lene ke ne ke dira tiro ya gore ke rumiwa ke ene tsotlhe tse di mo dikuranteng ke nna ne ke tshwanetse ka di bala every day ne ke bala tse tharo ka letsatsi gore ke kgone go itse gore go diragalang ka tso go gae go kgatlheng kwa moruleng mme tseno e le gore ke bereka ke rumilwe ke rre Rampho Pheto mo go nna e ne e le Rampho fa ba tla researche ko di archiveseng o ne a romanna
ke ne ke batla dikgantsho tsotlhe tsa rona tsa sekgatla tsa mafatshe gore re itse gore re eme fa kae. Ke eme fa bakgatla ke tlile go tshedisa, mme ke tla simolla ka go bolela gore Rampho David Mpule Pheto e ne le la boraro mo bekeng e fetileng fa ke amogela mogala o tswa mo go ene. E ne le ka nako ya bo 5:30 in the afternoon, mme o ne a founa a re ke go fa report. Ke go fa reporto ka gore o tlhole o ntshwenya o mpotsa gore re tsamaya fa kae. Mme reporto ya gagwe ya last week Wednesday ka 5:30 in the afternoon, Rampho o rile dilo di fedile, dilo di tsamaile sentle. A ba bua ka sekgowa se ba botlhentse ba bua ka ene maabane gore na bua sekgowa. I had to stand up and make sure gore go a diragala. Mo nakong e khutshwane dilo tsotlhe tse ntse o tshwenyega ka tsona di tla be di siane. Tsatsing leo bakgatla ka la boraro fetileng ke robetse boroko ebile ke itumetse. Mo mosong wa labone wa beke e fetileng ke ntse ke le ko gae ke bona ke utlwa founu e lla re tswi ne le 22:09. Nka se ile ba le nako e bakgatla ge re tswi ke lebella ke go kwadilwe mo WhatsApp messaging ya teng ya re Rampho e be re full stop go sa dumedisiwe. Kante ke diphoko wa mpegella a re ke a monopola abuti o re tlogetse. A re abuti o re tlogetse. Bakgatla ka sekgowa ke ne ka nna paralyzed, ka palwa ke go emella, ka nna fatshe ka ipotsa gore a mme diphoko batho a o itse tota gore o bua kaeng, ka gore ke buile le Rampho maabane a sa lebege tota e le molwetse, a itumetse a mpolelela gore abuti o re tlogetse. Kgang ye bakgatla e ne ya ntshwenya e le tota. Ka yona nako eo ka begella mme ko lapeng gore kana wa rona senatla sa dinatla moeteledipele molela lefatshe la rona e leng David Rampho Mpule o robetse. Mme ko lapeng a kua, ngwana mo wa rona na re etetsa a tswa ko kamoreng a tlhaga a siana a re na re ke go iragala eng. Mme ne re bega gore Rampho o re tlogetse. Rampho o tsamaile ka tsholofelo yotlhe ya rona, o re tlogetse, re utlwile botlhoko. Bakgatla ke ema fa ke utlwile botlhoko. Ge ke fetsa foo ga ka tlhapa le go tlhapa, ka tsena mo koloing ka tla gae. A ka re ka moso ka tswala tsotlhe go fitlha ka Satertaga ke sa bereke ka re ga gona gore nka ya tirong. Rampho a re tlogetse. Mo tseleng mo a ke itse gore a ne radio e ne lla, ga ke gakologele sepe, ke tsaya gore koloi ne e drive. Nna ka bona sepe. Maketse ke tsena fa fo lapeng. Fa ke tsena mo lapeng bakgatla ge ntse ke atumela ke bona mo setulong se go nnang Rampho mo teng fa re tshwara di-breathing meetings tsa ka le ene re le ba babedi mo Sonntageng mo mosong. Fela ge ke ema ke bona mme mmago Rampho a ntse mo setulong se go nnang Rampho mo sona. Se nna ke ema mo sona mo setupong mo le mo thoko ga tafole se le empty, go sena ope mo sona. Ka utlwa botlhoko, ka pallwa
e be ka pallwa bakgatla ka pallwa ka ema. Luckily Diphoko was there and mpitsa a re tsena ka mo tlung. Fa ke sena go tsena ka mo tlung, Rampho ke yo mo bolaong o kanane bakgatla mabogo a mo mafatlheng mme o tswa lefulo mo molomong. Rampho o tsamaile, Rampho o didimetse. E be ka mmotsa mo pelong ya ka ke nnotse ke re a no nkemetse morwarre gore e nne nna ke tlo go phuthang ke go rwale. E be ka ba bolelela le ba motšhwari ka ra re mo rwaleng ka kobo ya gagwe mme ra mo tsaya ka kobo ya gagwe ra mo tsenya mo veneng ya motšhwari. Rampho o didimetse mme Marampho le bana losika le botlhe bakgatla ba kgafelo ka kakaretso ka re tshidisegang. Ke le kopa tota ke re tshidisegang o tsamaile molwela lefatshe botlhe ba le sa mo itseng le di-court case tse dingwe tsotlhe tse re di winneng tsena ke ka thuso ya gagwe ka e ne e le ramolao. O re thusitse e le tota lefatshe le lotlhe ka bophara. Case ya ntlha e winneng for batho botlhe ba ba oppressiwang ke makgowa le ma-America ka tšeno ba kgona gore ba boele ke ditshwanelo tsa bona tsa lefatshe, ke ditiro tsa David Rampho Mpule Pheto. O berekile bakgatla o lwetse lefatshe mme ke ntse ke re gape ke re go motsegang tshidisegang.